Ia mikomeki tapu asana dia nama rigagah, tapi tidak menyebut nama. Yang penting pura ini akan letuk niat tu. Jadi aja tak ada ko dia ni tapu asana dia na letuk dia. Apalagi ko salah tapu panitia aja nata maselang. Pangkato tu tau masum basi ratu sabuna sumbangan na 10 misa pun tapu panitia aja ta masela. Dia mungkin salah catak malaikat. Na napai taala di tanes sangi kalabi masumbagang. Iya. Itu kuncinya. Bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak. Deni risang. Talabami dita tapasi pulung ko kantonge. Ya na lalo cilengeng ya kapat jabawan ni tala silampa tapatami ko cilengeng aja tita di siaga. Maka dia pun Allah Ta'ala ko hadis sakut sina nigi ataku malenga dia na bilangan nga nalengae dia tu bilangan yung parewakangi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minas shahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariolodena ubat terui cara ta'ziyah ku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum Ibu Haja almarhumah Ibu Haja Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasandra. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin sholih ila khutratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kangi makada situngan tu papedale na tau matewe nareko angka keluarga na nasalai atau pak dimonrin na yakia ya rupat dimonrin na macai mapigaw 2-3 pakasiwiyang iya angkay na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana loko tau mateta. Iyaro nabita narampe makada inna jay tau matewe bikini degaga tau tu bentungan na aga situngan na iya tu tau matewe mengharapkan bantuan tak manang iyay di angkay okolino nasaba iya tu tau matewe de nagagalalan na lulungan pakasiwiyang istilahnya de nagagalalan na untuk beribadah kecuali
iya rotau matewe angkamo pa pahala wat dina lolongang nomor sidi dari amal jariah. Ya sange amal jariah amala malari amala iya angkai pura napakangkari watuna tu okolino ima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan ko masihi sumbangan ko sikolay atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana purana wakapagang iya rotanana misal na napake guna ite untuk jalanan naki buah ite lalang namo jalan tani yang penting lalang iya nolamu itawe iya tu lalang pasti malolongan ya apalang. Jadi itu yang didapatkan selamanya. Ya Pak, iya tu tanah eta salaye, ternyata tidak punah. Makanya ya komate tahu langsung beralih menjadi warisan. Iya ko tu mo pitaw nak berengi ya sangi hibah. Tapi iya komate tahu ya sangi warisan. Makanya anak itu disebut ahli waris. Betul na tahu malolonga warisan poler itu matonna. Jadi itu tomatoi komate tanyana lena punna seluruh harta sininna waramparangnya nasalaya tomatoi riwat tu angkana tu okolino iya namate tanyana lena punna tu tanyana lena punna niga pe punna ahli warisnya kecuali ia purena wakapakang si bawa purena sumbangan dia tu nalai anakna jadi ia tu napunai materu. Jadi ya komeki mapunai waramparata 2 milalanna ia sumbangan gina pakai tawe atau iwakapakang secara langsung. Jadi tapangi tapi si balikan nama koto tu ia watuna tu okolino nang katanana tau tanana tau wenesa letek gipalakna atau nangakuya gagan na tawe iya tu komate iya tu tawe na totonrenge dosana letu asokiyama matu na rekomate iya tawewe na anak na mu mayarogalunge de na paja malolonga dosa tomaton na materu na saba alena na sabari na layaro tanah na tawe yan itu ampai agama tak malada na patika ki hati-hati lebih muy na reko tawe malay tanata daripada di malay iya. Cuma meraji-raji minta makoko aku melo ya lalalat tanana oh yang maka raji maka mana seke kapan tapi dia tu nak kau tu penrang di iya tabe iya mitu tak punai apa iya tu tak salah iya wija-wijat tak maka dia tu mata tariolo papasang iya ko wija-wijamu murad nuangang buta ciwali ko iya ko taulenge murad nuanga butarapa ko agama nana maka da iya ko mate ko matu na anakmu murad nuanga milau doanga ko masumbanga ko buta ciwali ko artinya pak dan nuangamu siwali nih belum tentu toh tapi iya ko taulenge murad nuanga butarapa ko betongan na iya ko bali bolao mani murad nuanga ngai paja ini apa iya ko tikene tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate na degaga tau tajampagi degaga tau tajampagi pak kineti sangi maga sijak na nalupai kita kotomate pak desa tersakamai maka laya komate pak desa kobaje deni lemak na rekodega kembali jabatannya pasti dialihkan dulu jabatannya ada yang pelaksana tugas napa wak dingin lemak imam makoto betul kan nak agak tasik dia tahu jangan banggakan jabatan nasabah ya kotomate deni lemak tay itu kode na lepak itu jabatan isalai mana tu perlu ni mapikiri makokoy angka moga boko tapas sadia untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala maka dah kau nak ya kau anak taranonga buta ciwali ki ikiri lo jupanda makulia ya mina talipo ko capu idina iya angka ganang kana talipongi ki anak takong kana tatakiri lo masikola atau angka anak tamajama pura ni malakai pura mak baine angka ganang kana talipongi ki nakutanangi pak pura ni gamandre mak madisi-disi moki ga
Berapa kali dia menelpon. Mana satu okie, apalagi kau tomate. Apalagi kau itaja los syariki buruta. Mana satu okie. Upasa memang, apalagi kau beli bola tak pajai ini. Bayi ini tak lagi. Kau mau pak na rekolos syariki buru. Maka torope malakai. Palai ko pura di mak bayi ni pajaipi. Palingan nga kadua misi taung. Ia mi ko meloy malapa Idul Fitri pura malapa Idul Fitri te si Idul Adha. Atau meloy tamar malang. Ia mi naganna katalu ko pura mapak buting apa buting paru me nanti lo masyarakat kubur. Tegere. Nawanawai gere. Maga sijak na nalupai kita ko tomate. Ko toko na la kuburu, aga pangilaw na to ko kiburu eh. Ya penting ko sampaikan ni. Iya idi masusay okolino. Biasa mega tau madareke na sabak makura duina. Meli mak balanca na degaga dina. Iya teko la kuburu pa. Aga pangilawan na ci di bawah. Taparewa ka nga umuru kusunga ko melo ka rewa lokolino untuk masidakah. Cik di banilau teko ki buru emelo mi parewa kenyawana. Nanya di okolino madari ki macigau. Ang kanadui maka dareke. Pak mega meto je tau oleh nama to saya lena pak dapat telu mina melo dapat pitu. Iya, kai di mato saya leve to. Macicil ni kiri kanan. Dia poronis sangi makan tasa kamay menyamai itu sangi macicil lebih ramu itu nalalungnya sujangan naya nalalungnya tanggala. Ya kau sujangan palalu yang tu main rek bola paja ni tanggala aja matin romat. Napura makam majain ram mapat di ulu si dua ngasum itu mapat di ulu si nasang kamu gaya kamajarang ulepe amang. Iya. Sebenarnya nasabah ini matos saya leta. Dia agak tahu dia nak gena dalek nak bahkan lebih tasik dia tahu wadin apa tu apa tahu iaitu ampai kau kata pura mak bayi ni pura malakai nang kawi jawi jana jajiangang iaitu anak jaji dia pernah sapa dalek tapi toli pandremi ipas sekolah dia pernah lolongan dalek siapa dari mana rezekinya puluh kota motorna betul kan nak agak tasik dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang. Jadi aja tamasela masalah dalek na urusan na po Allah Ta'ala yaro. Makanya upasangi yedi angkai hadir koe macam itu usahakan inang ka amalak malari apa iya ko anak tatatajab paja ini iya ko lakai tatatajang to sukuru mo iya ko bayi ini tak tatajam makoto iya masa dia pada memang dibu masa dia nak bayi ini lakai tak ko mati kin rime lolo na din nak bayin. Maka dana puji ki ya makoko eh. Rewa ni gare matu tanai bi. Tapodangi maka dapat kira-kira mak bayin ki ko mate ka. Tanah maka data rumiri ta. Iya itu na pau. Iya. Begitu juga sebaliknya. Makanya upasangi ia ko macak itu tatarongang ibu ko ngaleta mesti ka sumbangat ta deto gaga tu kampo de gaga masigi na napa dia tu masigi de na paji bangun deto gaga masigi selesai pembangunan na mapamulai si rap latu penram apa iya na jaji si bongkar si apa iya na de ni bongkar panitia bongkar iya jadi setiap masjid pasti ada pembangunan iya na ro asumbangi ko masigi kung ka psikolog ko macawe asumbangi ko psikolog kung ka pesantren ko macawe asumbangi aja na jolo na yero pesantren nga mabila ibangung iya na macawe ko kampot ta pa iya tita na yang imatu aja na yero to kasisi makay bela jolo tapi kiriki bali bolatan na jolo na sabay iya tita na yang imatu iya tu ampay pangulutay mantasyapi makala de na wading ipasu sakka mabela kenro isapa ayo kutumpasu nasabak purana bagi ni po ang Allah Ta'ala dali o kutugan na angka tau sogi angka tau kasyasi iya tu tau kasyasi ipakangka supaya salama itau sogi apa iya tu tau kasyasi pa bu dena madosa ko dena tarima isakka takol taling isakka dena madosa
Ya kau talengi sakka, makanan ka sakka tale na cia malay, dia nama dosa. Tapi ye di tau sogi ekodena susakka ta lai calai matu ko sori mondri. Makanya di tau sogi terima kasih ki okko tau kasia-sia. Makomogaro. Sigilingan ka pak di. Iya. Biasana tu tahu tahu kasia-sia tu lilayano nasa. Iya tu na kasia-sia tu na macigau. Iya tu tahu kasia-sia tujuan na supaya salama itau sogi apa iya di tau sogi kung kana dapi si pasakar waramparat tak na dita pasui sakana la itu ni ko suri mondri. Tapi ya tau kasia-sia ko dia na tarima isakat tak ko talengi dia ni cala. Tidak ada dosa baginya. Yang ia tu nak kada narampi ko si di risalah maka da dena kama lino na rekode na tala itawe waramparan na tatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang matuk madecek sogi. Jadi matuk ko sebelum kama lino macan ne tahu mak berengi melo mak berengi waramparana melo masumba na dega to metarimai. Pak padan kamana mo yelengi di nasaing kama to ko boleh me wak beren na dega malai. Biasa ki mitau ko biasa ro watu poi. Iya to? Watu poi. Kalau malay dah pada kemana pun atau makwa tu teko pada sogi ni matu. Yo po makokwa proposal minta talak kapang. Tiga kami mas sumbang. Jadi mabila mo pa to kamaralino. Aja mo ta masilang. Tapi angkat tu tanra na kamaralino baca ko hadesa maka layan na muba macabe ni mabila ngaso man kamaralino. Aga ia kotak dengi dua olok kolok nomor si di bembe nomor 2 saping. Ada mengatakan unta. Ia natak dena ia olok kolok macabe ni tu kamalino. Ia ro bembe pak tak 2 tau panapa wat dingi gere. Na tak 2 mi tak 3 mi anak na jaji cicang. Na tungkat mahake kata bembe la gere magi na capu. Na yero coki ta 5 na dega giri magi dia na mega. Nama gere. Itu iya. Coki dia agak giri coki. Nama dari tali mana na tapi itu. Mana na mega. Na iya bembe ya na hake kata mak gere si. Ya korwa ni tak 2 ya ko makun recidi magi na capu. Na tasi tau je tu napa? Wat dingi gere. Itu nasabah angka baraka nataruh pong Allah Ta'ala. Siklus yang memang dijaga. Tetapi ya natat den na ya tu bembe okolino macawin itu kamalino. Nasabah deme matona naharapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah. Jadi perintah agama turun untuk akikah nareko jaji anake itu kambing napasa dia mati pong Allah Ta'ala olok kolona. Tapi ya natat dena ya tu lo koloe natia mematoni tu tatamba tau kolino. Maki itu situ kan. Makanya upasangi ini pun saya wasiatkan kembali sumba-sumbangi abas sakit masumbang. Deto je tu nang ko masigi pak namo samme mita sisa. Samme ta sumbangan kasigi batu gi ko magi na sumbangan pokok nasaba iro ya punay matar apa ya ko keluarga tay harap kami lodong ang iais madodong. Tapi angka modal le na tu tau matewe ini yang kedua. Angka tu dale na tau matewe polo ko bija-bijan na nareko angka anak-anak isalai na pas sempajang pagkasiwe madece ngamalana lolo nga tomatoy angka ko agama ta yasang syafaat pahala. Agaya sa syafaat pahala decen na pigaw wija-wija lolongang ibonus tomatoy mas sampajang ni anak ta angka apalat talolongang mapuasa ya anak ta angka apalat talolongang masumbang ya anak ta angka apalat talolongang. Tapi ya ro pahala ta tanya pahala pokok hadiah mi pole kenro pole ko tau matoe pole ko wija-wija angkai maki buah deceng. Cuma ada ulama mengatakan engkau tahu pandrita ya perlu tak ketani masa
maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija de tu ni lolongat de cenna apa sinin na tahu jaji maka tan ni manang akika untuk menebus gadayannya. Yana tu ampai anak tak kong kata hakikai ya ko baru jaji bina takok mate de penagan nak pitung ngaso tetap di akika. Bahkan ang kataban rita maka ada orang yang keguguran namode panamanas sejenis kalamin na arwani gamakunrai maka dikasih nama laki-laki. Ya kode panamanas sah, tapi kalau sudah berbentuk manusia ya ko mak bentuk tahu ni angka na ulun nang kana liman nang ka ajena, tapi de panamanas sa kada arwani gatau makunrai maka kasih nama laki-laki. Yelengi asa ngarwane kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup. Ya sange pernah hidup pura ni ele nyawa. Makiro dikasih nama baru diakikah bagi yang mampu ya kode itu nama rigaga. Tapi sebaiknya supaya tak punaiwi. Ya tu anak-anak janji kode ni akikai itu tergadai selamanya. Makanya kau pura ya kikai anak tak na piyok deceng malolonga tu tomatoy bonus siasa syafaat pahala. Jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanda. Iya, tahu mau pak ya tu tahu mega bukan mega 12 anak nasam pejalo romano. Maka kata namanya gah. Nah di buat tahu tamaki buah anak. Tapi agak 2 anak cukup. Tahu 2 anak lebih baik peko di ko 2 ni cik di kilo cik di gimpe agar meteran doang. Iya. Taki buah mi ko melomi jaji. Pegai muir maka dagi pandrengi maje nang katuli maselangi natanai di pandre puang Allah Taala tanggung dalena. Dena tu okolino bere-berewe lagi manu-manu jami mana nganre na palai ko tahu. Iya, engka tu manu tak 20 anak na noci caman re mana mona pamenre. Jamici dijaji dan talut tahu namanya rumah kata dareke. Jadi demi kurat tawakal mi. Tapangi ha. Jadi usahakan ni komelomui jaji. Pangka ia tu make tu papedale pula kupong Allah Taala. Jadi itu yang penting. Sebenarnya kan tugas natomatoy 2 mi. Mengakikah dengan menikahkan. Ya kopure na pak boting anak-anak tu lepai nasabak tanggung jawab na lokilah kaina. Yaitu ampai makun raya dia nawat dina salai bolana kode gaga isin puluh kolakaina na moto moton na moli kode gaga isi puluh kolakaina tidak boleh karena kewajibannya itu beralih ke situ. Itu ampai kota pak buting anak tak beret tu ampai aja tu mahar aja nama sempola dak aku jepen rama sempola dak mahar aga maharna seperangka ala solat maka na sempo ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni ya rodi menre na namo 5 juta na lengi maka da siaga di balancana 5 juta siaga maharna 50 garang ulawang itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya ya itu lina mana ka seperangka ala solat namo itu seperangka ala salat tu pak mesti na maka dia 1 setel pakaian salat aku maka dia seperangka ala solat namo tu manarana toana mimbara na macu mana tu ya seperangka onro ngajine ka ngambala macu mana gitu pak maka dia seperangka mesti na maka dia 1 setel pakaian salat aja nak ada seperangka ala solat pak namo tu manare macu tu ko seperangka ala solat jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar uwe tu ulawang aja na ya rodi menre na malak data bicara iya ro maharna engka tu na pesan guru tak maka dia ko mahar na molengi mahar makun raya berupa uang mumelo ko ini pura ko malakai ilawi ya ro halala na ko bainemu na mo 10 misak bumilaw iya ro mo pake mapamula usaha karena di dalam mahar itu ada barakah insyaallah mak barakah tu ya ro saham. Iya. Jadi itu anunya. Itu kuncinya sebenarnya. Itu sampai tomata tariolo ko maki buah imahar 2 angka ulawang angka dui. Iya na rodi na pake komelo mapamula usaha. Kupure mak baine. Maka kadang ketu barakah na kutilalan karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalamnya.
Ya ko melo ibuka melo ma bisnis suruh ni melo yo ko benena na ya ko halalaka yo ko benena ya naron na pake mapamula namo si ratu misa bunilaw na pake mapamula usaha maka guruta di situ di dalamnya terdapat barakah. Iya. Tapi mereka tahu dia napake ya lo pada nisang kemudian jadi maka kau na amala dua nih ya nomor di amal jariah. Tapi itu kok amal jariah Pak kami namakan nasa nabi ta mengalirkan air. Mapasolowe isesangnya mapasolowe pengadaan sumur bor, pengadaan sumur. Apa itu wae bunge cica mematomi. Cica mi mabor ya napake te mak jenne lolongan ya apalang sesa wae jenne emiti kota na ini nungi bere-bere manci pasidakai no yo kura sari manci pasidakai no yo kura tanah-tanang na buah ya ro tanah-tanang manci pasidakai ni nungi tahu patapulo sona patapulo ni na pacapu ko tanah. Makanya kau enggak tahu pengadaan sumur bor ia tu tahu mau pak nasabak tulik jala pahalana paja pipa ke ya tu wae na papaja palana iya maku itu. Makanya tu kongka masigi na digaga sumur borna usahakan yang angka andil tak kome mak bor tawe maka dah ya pa tuju sesa supaya magai jalan pahalata materu itu amal jariah. Apa ya kodi patamo ko masigi na rapa panitia na lengi te kota ay patapul na sona talolongan ngapalan na paja ni do dito kaje panitia masigi ka pa ko pa desa. Iya. Ini panitia masigi ko rapa ki aja na di masigi tapake. Iya, asumban ni okor. Dita na tapake. Iya, sidaka ki deto tu gaga ya sidaka pak de na tolai pong Allah taala. Na janji lalo ki de na ci di na tolayangi maka de manja bil hasanati falahu asru amsalha. Ya kumole ngaci di wale ko 10. Pong Allah taala maka dah. Nigi dingi ba pigau ci di decing wale manci 10. Maka ko pasidakkan akan na ayat matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nale akale baraka pada ko tumatanang ngase yaitu asewe si dimibutir lay tanang nenre mancaji sito yero sito matake pitu pole pitu pulo baka siratu biji padi. Ya nanti sampai ko pak galungnya mak dareke biasa lo podak kada aja mau dareke maka da cede hidupan nasi agama maje mumpano kalau siaga mumpano nasa 5 pantai sia mau dupan nasa 20 karu maje mau dareke nama kate kamu dupan kene 5 pantai mumpano nasi pantai mau dupa dareke no kalau pantai minampo napa dupa 10 karu nama kadareke nama kati garewa madareke metomi tapi makun rei meto je tu madareke pak itu ampai ko to mabai ni sapa imakun rei masih je membasai syukur gare nasa guruta supaya tu limanya makini nawa ya ronewe pak meto tu makun rei de nama makraji syukur ya ko mejo kalake nama sapa dale tu 5 patimunna ya nang kabay ni makoto tu 5 timun atau rewa de nang kana doma ga tu 5 tamusuk nya lirang ilaw to dan apa to layase tajang ga gunaan tu iya kemudian angkato tu palolongan atau matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai ya ko menre pakato ba ko mimbara setelah duduk di khutbah kedua agak nasang katu doanya itu di makanya Imam Syafi'i ya ko de na baca ya pakato ba de na sa katobana tamay rokong Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat agak betul ngenero Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat ipung tak dampeng ngisinin nasal ngarone wi si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat sinin na tau matappa arone wi si bata matappa makun raye al ahya'i sinin na tuwe wal amwat nan mia sinin na ya matewe malolongan itu matewe ko tu iya pak dongang pak ibaca tu ko to me matinro pa itu ko to me matinro to mak jenne jolo
Puraki majenne napa tuliu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut. Napa ibaca Fatihah kepa kulallahu akatallu kulon surat bil falak akadua kulon surat binas akacicang angkato tallu manang. Napa ayat kursi ya berungang ko pala lima napa ya sepung ko watah kalewe napa ibaca al-hakumut takasur akacicang subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34. Kemudian dibaca dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Napa dibaca la ilaha illallah kasiratu. Magai. Jaga JPD tak baca komeki matinro. Nang kamu pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah baca kapitu. Napai baca itu tahayya mapamula pa tangana latu capana. Napai baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia baca ro. Idi nah tu tahu ro gila enggak? Agana sanabita aja mu matinro na rekode mu pura melaksanakan ibadah umrah satu kali. Lau ko jolo umrah napa matinro? Maka deis Aisyah deulil lau umrah maka bela ya Rasul maka Nabi teh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu apa ya tu tau matawa apa ya kapitu macenne ya mu baca tu kapitu kome ko matinro itu satu pahala umrah pahalanya itu nasiakan wajah teh kole umrah 30 juta lebih nanya me ribaca kapitu na to malolongang itu nyaman dah Nabi ta makadahe alhaakumut takasur baca cicang aga maka dia Nabi ta pada ku baca sisa buaya di lalan na korangnya ia ku baca kulallahu katalu pada ku tamare korangnya ka cicang maga ni mu baca ya kursi ya kome ko matinro ya ko mate ko ko suruga monro maka nyamat tu kalau surah bil falak dia nak ganggu ko al muawisatain nasana kalau surah binas kalau surah bil falak ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah taala iti kanya subhanallah kataluplo alhamdulillah taluplo Allah akbar taluplo supaya dia nama pad dia lele mu ko moto ko bertat de mana takko mu nasabah itu pak bura takko manang ka jaga pedi terbaca ya bamiro bismika Allahumma ya wamut. Doa minimalis. Iya. Itu kuncinya. Fatihah kenapa 4 kali? Pada kau masjid sedekah 400 dirham. Iya. Cuma kata pandrita na bagai. Jadi Fatihah pertama lo kau nabita. Fatihah kedua kepada kedua orang tua. Fatihah ketiga kepada seluruh muslim muslimat mukmin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Fatihah yang keempat loko aleta istri dan anak-anak kita sehingga kena apa? Makir. Tambah-tambah Pak Dongan tak komeki mentin roh. Aja nanya bamiro bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Cakar dulu ada pina perlu mentin roh. Pak tu 5 HP. Detona ko to penrangi di angkat tu tahu Pak tu 5 tito tu 5 Facebook CD engkau urusan atau pertama Facebook apa maki buat status aku menyesal puah ya ternyata nak kata ternyata kau begitu iya makai biasa Pak tapi dia tu gagak kau punya iya ni semana ngurusan nanti nak sampai di watan na ko Surabaya sampai di utu na ko Kalimantan sampai di docili na ko Bone padahal kay laki na jamba-jamba din isang na urusan na mana mita we na urusan. Iya. Kemudian ikat talu nito jadi alena makibua watuna tu okolino tau maca tu yaitu. Yang kedua angka wija-wija na salai makibua deceng tau mau pak yaitu. Makanya di tau manangnya aja memang aja ta macigau. Iya, Pak Megatoje itu tau mana maka seke. Iya. Apa ya ro parensi na nasang aga tu kuya deto nagana ko deto nagawaran para ko de nak ko angka tau de ni alengana apa na sabab melu pasalama ko pong Allah taala apa de nagagar repay mato ko suri monri apa ya tu tau angkai anak na ya tanah kita na itu mato masa pajamoga ya tau manangin na dia tu kita na yang aga mita na yang anak na degana na
Iya, ya na tu ampe ang kataw mitaw mabay ni. Saya mana na tu parepay man tu ko surimondri. Olo to tama na suruga ya kuta nasi bay ni. Tapi dia itu napada palan na. Tau pure boting akka 20 pipi itu mas sampaja kaloloy na papada palan na. Ya tu saya tu kelebihan na. Tapi aja tetambah ya maka dia tahu dua bene na matanre pia palan na deh. Dia nak kok. Iya. Jadi upasang ni usahakan inang kadecing. Taruh ki pas sengaran. Makanya tu kena sengak madecing itawe. Aja lalu tama seke. Apa ia tu tahu seke, namo tahu seke cacatun. Iya, pada memang ni. Napa ni dega sengaran atau seke, mati tahu seke pak dega atau teri. Paling sikap bian ni mite. Salabat ni. Kikiri gelah tu. Iya. Iya, mana kau masih kita tahu Lau tay kiburu masyarakat kuburu, na baca asata ko kiburu ambo anu na sukat di pa biasa tayo tu padahal buru ni buku-buku Iya. Iya ko mabasa tahu tak ka janna tahu ko mati. Bakat teri tahu iya nak kada makada iya na yanu de na tama suruga. Mega ni tahu de na tama suruga. Angka bahasa itu disebutkan oleh sahabat. Angka tahu lalo tahu mate layule maka de sabay tahu pakanja na kasiyaro. Maka nabi tahu sa suruga itu. Si sanang kata yule lalo nak kada sabay wo tahu paja na yaro maka nabi tahu sa neraka yaro. Makutane sabay maka kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka? Agak nasa nabita karena engkau menyebutnya dia baik. Jadi ina pagana mo patapulo tahu ko tu maka tahu kanja itu insyaallah. Si ditolet yang ngasalamakan itu. Yang itu ampai Pak Bu, tapi aja tu si guru-guru maka dah aku tahu kanja. Dia nak iya angka metode tahu ina toli rampe maka dah tahu kanja. Iya, itu ampai ko tu bali bola je aja tu si salah-salah Pak. Palai ko bola mako si cawe ka he. Iya, nak mau lupa mite kole-kole nama ada pito ko si bali. Aja tak si salah-salah. Pak bali bola metomi itu mandari si salah Pak. Pak magana mandari pa si salah teh manuk na bali bola menre ko adenge dia tu na bisa kaje. Na de meto na bisa kaje tu manuk ko menre ko adenge mandari lalo tu jamba na pemak de. Maka guru tak kali si dendreng. Ya ko menre manuk na bali bola mo ko ademu na jambang aja mu bisa teh manuk Pak mapangewa ko tu. Agak pale ademu bawa na mu bisa. Pesan negara tak kali siden iya. Kemudian agawat di napigau keluargane monre siaga bijana almarhumah asera siaga makul apa mau pak itu maka datu nabi siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Nigi kita salai telu atau 2 anak makunrai ahli ibadah maka dia nabi ta indo ambo na dia dagis say api neraka makunrai ya tanya rone yang pai di angka rone anak tan nega makunrai sabara ni iya magi na makunrai karena menjaga anak perempuan itu berat. Ia nanya pas sampayang insyaallah. Salamat tu tomatonna. Makanya tu tomatepak wat ditama suruh katanya alena nasabari. Tapi agana wija-wijanna madecing imondri. Apa dia napa aja tame tu pahala tastor. Nah, makiro. Jadi ya kong ka wija-wija ya memang narota patu-patu kang ipa yang pe makadaka kong kana atau tapa pesantren. Tapa pesantren ipa. Tabawilo pesantren maka deje na melo tabawa mui. Namoli mangas so minalari dia na marigaga ya na pura ta poda mo na ta kara ko ninyo na pesantren na mendaftar ya ko me ko matu tame sempe me ko loko na dia na marigaga yang pati pura ko jo mendaftar ko pesantren na mo talungas so mo kolomo ko koro magay dia na nitanaki matu ko sori mondre ya ko itanaki makara pura na tu pertama pesantren kali na to me tu lari magani iya apa ya ko idi magani. Iya nana pak, namo parema mikotame na pesantren, namo batao ko pesantren, namo maga batan tatati marengkalinga pangaja. Nasaba agama nak gurite materu, ya ko masui matu nan caji paremang, aja mo tamaselang. Apa ya ko melo isadar, na isa bacana sampajangnya pak, pura nak gurui.
Ya kau tahu dia nak mak guru agama na melo sadar lah kami na pigau. Nanti kan apu. Makiro na pe memang pamula pe mato. Ye kau tahu angka dasar na masalah. Na melo sadar. Angka nola rewa na sabak nisa decenge. Tapi kau tahu dia nak guru dece na melo mainga. Na pe memang pamula pe amang. Iya na tu nami kata biasa makarawe kini mapasan terenga. Biasa mereka makotu. Ya jajan ni rumah kada taman nak pasan terenga macam justas. Imondri pia tu. Yang penting jolok mas sampajangi nak guru agama. Ya mau tu penting. Aja nih makada manca justas manca pakai pelak orang. Imondri pia tu. Yang penting mak guru agama. Nesangi hukumnya kada ia harang ia sunnah ia makruh. Ia wana perintah kebanyakan larang. Yang pe makada. Namo syula mi moro pasan terenga mereka tu ni nak guru itu. Apa aswan ni mak guru? Iya, aja mau tu masalah tabawai. Napa tapoda pengalatala kadang keruijaku pertama po pesantren mereka mite madecing. Tepat tetaka nga atin na korilalang. Makomato tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa Nabi Ismail lo Makkah. Degaga tahu-tahu tanah makarako. Degaga bosi padang pasir. Ia minang kata lokor kutolok nangka. Nabawa anak lokor si baba ini. Napa napoda pengalatala hengke tu anakku he. Rabbana liuki masalah faja'la fidatan minan nasi tahwil. Nasarahkan lo ku pengalatala. Yo pui ti nak talo pesantren agan ronandre matin romo ke awe kun rupa ga mana kayo rin awan away masa gade na tinro ko cakarundu itu tapos sikola kami na tangabu na idi iya tu makanya prinsip na tomotoy makada we tangabu na iya kasi dega gawa putaron ni anak kutona iya parumatu pitanga decing. Ya koko di pesantren na lari aman ni koko sorry mondre na kada pura na tu patama le na to me tu lari po na pari ko tatilo pesantren po na me mani pambinana kada di tu pasel to motor na tanya na tu ya murusui idi mitu stas ya koko sorry mondre tanai ka mato le na sampajang idi tu jalo kada itu pura usuro kata na ama manyama ya koko boleh nak game mas sampaja te nak game tak kilai pape koko sorry mondri apalagi kau dia tababai nak kena suruh muka masa saja dia nak baka ikan rusuk matoki ini penting aku sampaikan Pak Mega itu tahu macam mimi mana ada ni sama piarana tapi dia tahu kau pengen radi tantangan anak-anak yang makoko Pak berat sekali maka tantangan anak-anak makoko apalagi itu media sosial game liwa makanya pakai pasikola kami anak tak iya, kecuali magalamu ki di itu lemoi mator alhamdulillah tapi aku dia tulis petamangi ustazena yana tumpe to matot tadolo ko mamulu itu ligatu telo ite gere telo iti lo ko manu ena rangi mak baboy mancajiti tapi manu ena curi dia nama rubah mancaji manu tetap mancajiti tapi aku mak baboy ya rindo manu ena curi mak mati itu anata ya ko gimpe ambo na patami pesantrennya na kiai didi na macuri motu kiai na saba oki tu monri didi kama kiro itu maknanya tapi itu talo yang kamporo namu ije makoto tu sabara ni komporo iya Pak ya tu ko parenta agama dua telu mau Pak nomor sidi na suri na bita kada jenne ko napa berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko. Yang kedua ajong berhubungan ko cakarudu ko na sabak magai iya tu na nama kitu matengah mak bicara lamba ilmunya. Iya na tu ampai kong kana anak 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Dito gaga kapang koy. Tapi yang ketupak burana Pak Bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit. Ta susung ya wana lilana bacangi salawat kapi itu. Isusung ya wana lilana supaya masih je mak bicara anak. Madu ya tapi aja nama madu asli. Patu ko madu asli lutu tu paneme ko rewe lo boleh. Dia nampak hangi Pak Desa. Kemudian irona upasangangi maka da usahakangi nangka ukui lalan naga mata wadia dan nongi iya kotanya anak tataranong ang asumba memang yo ko masigi
atau engka galut ta si diheto aja tak bagaimana podangi anak ta engka tu nak galuku si diheto tapi engka tu galuku 10 are aja nemu bagi yero tawaku yero sini nasele na patamama na nga masigi ina riasa wakapa ina riasa wawatomate itu ampai tomatota dulu kuma bagaimana dena bagi angkat nang kanataro maklewa watomate bahasa mi tu makleya ko digaga di mo na komate ka ina rumubalu mong kosoka nga bahasa halus mi tu ya sange wawatomate anu kuyero gangka mate ya komate ka matu sini nasele na kiringa matoka ino riasa watomate yo puidi masange watomate nigi marongko so yamalay tanya watomate sana ya tu yale nun natomatewe dari dulu itu wakap sitongan na tapi dia ni paham dia sakarani ga pamula ya roles semale nun natomaton dia sakarani ga rumah pamula padahal itu sange watomate itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan maka dia kok bagaimana kok ajung bagaimana nih usahakan inang kamu taruh maka dari watomate ya sange watomate nabawa itu mate yo pui dia sange watomate natajang matena na panala dire ada nasi salah upasang yang kayak hadir ko aja apa aja tercapuri orang perata ko mabagi usahakan inang katataro kadang katugaluku kami na macika talumi are itu aja namo bagi rona siya ko magalu ko agalu umanga tapi asele na patamama na muka masigi namo mate ki de na paja tulita lolongan ngapalan iya na tu tahu mau pa iya apa iya ko mate ki na de tak bagaimana ni batimon re mi malay makom itu pwede makun riyo pa sa meman aja na megala ada ulawa tapos sila pulapo masa gia bani monri me tu malamanang ikumate pa makun re makoko pa bo mau terutama ko sidra puita mega maridi nyo kubanrin ng katoni mo si ton raton ra cicina namo punto na meto gang kasiku ton raton na jokot katau malasa na niya perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan iya penting sampaikan tapi dito na ako to penrang ito kemudian pak dongeng iya kopuraki masam paja perlu ya bijan upasangi kopuraki masam paja perlu takiringan ipate atau matotta bacangi kulallah wa katalu nia kangi pahalana iya ko masumbangi wadita pasya corang angka dita 10 sabun ya kabawan nih 5 rupiah untuk almarhum 5 rupiah untuk iya itu sudah sampai tidak usah disebut namanya ya mikomeki tapu asana dena marigagah tapi tidak menyebut nama yang penting pura ini akan letuk nia tu jadi aja tak kada ko deni tapu asana dena letuk de apalagi ko salah tapu panitia aja nata masilang pangkato tu tau masumba siratu sabuna sumbangan 10 misa pun tapu panitia aja ta masila dena mungkin salah catak malaikat na napai taala di tanes sangi kada be masumbagung iya itu kuncinya bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak deni sang deni risang talabami dita tapasi pulung ko kantonge ya na lalo cilengang ya kapat jabawan ni tale silampa tapatami ko cilengang aja tita di siaga maka di po ngala taala ko hadis sakut sina nigi atakku malenga de na bilangan nga nalengae de tu bilangan yu parewakangi yo poko si sel gatamen di siratu isoro sitama sapa di 50 isoro sitama angka tu biasa tau masumban na sele duina na tahagi na sejolo sele jolo ini itu iya tapi dia tu kagak kodi ya biasa ko ramalangi ya ke sana malepai itu weh na sele sumbangan apa aja tu ko malepai biasa yo lo tolak bala kemudian yang kedua sedekah lomonri yaitu tolak bala te pala yolo makanya situngan itu pu imang pegawai sara ya le tolak bala iya tolak bala ki jadi senge tolak bala pat tolak bala itu ke manusia itu jadi itu pu imang ya biasa imang rio lo makoro makoto koto menatu bawa kaluku teh si bawa dulu 5 sabu iya tapi kan malopo dia biasa ko 5 sabu iya nata 50 rupiah burasai jadi aja nata cur 5 sabu 50 pa sabu iya na sabe la salah saya itu tapalo masige ko jumai ya na ele tapangkay mango ko tulo je milodongang ina ria sa tola bala bawa kaluku tu kaluku na bawa
Kemudian ilau doang sebenarnya itu tolak bala aja nadi natati kalau kutu aja namo tasidakai memang kenapa tasuro milau doang iya tasidakai ko jumai tasuro milau doang ya tu asa tolak bala tania tu sumbangan ko masih ge bawa tania lengnya tu ko tahu Pak Pui mah tetap sempajang dega kai madena sempajang iya makanya tu tolak bala makan jalan dan sabab magai itu papas salama. Cuma ia miko 5 sabutas tolak bala karena la soangi dia nalese la soangi na di 5 sabu mak buatang kami itu nang kamu itu jena pon nabi dau marda kum bisadaka burai wila samu na pasi na sabab pasidaka as-sadaqah tu tada faul bala yaitu pasidaka na tolak bala cucu ni si cicikan na mato kanker lasana napa 5 sabu na sumbangan deh napa aja nan 10 juta ko makimu ko magi na 5 sabu na sumbangan jadi pasipato iro pasida kay lokoro la sairo makiro para mi ko pasari di na cidi mi di na melo isari batu pada pak jagure de na lesse ya to ko siratu di cica milai soro na lari makko mati itu situ na pasida kay ya ko melo ki mega gadale ta ya bakaja ki pasida kata terutama sedekah makanan itu ampai ko tomak beli bola makoko to si sele Andre tantarakan ngikong kagaga takibua tabawe lo beli bola tak malundra tu yandre anu nakibua eta we na sabab puran ini laudong malaika yana riasa mak barakat yana silele mote silele Andre mabela la sekotu ya to tu pak burana iya yo pemakoko aja maseke ni tahu ya pak angkana lamari seke ko bolana gulukas iya tu gulukas pakat di kita we pak mali balo ko pasai tali matalut tama gulukas dua na nasu macalak mata na mancejisa dia na pasu ke beli bola na man repecok lada dia kena bawangi itu kere mak bipai makoto nah sama kanja yandre ko macak kita ma gulukas ye matan ratu datun na tau seke nang kedua gulukas ko bola na datun na tau seke itu Deto gago ko iya Pak Buray itu tahu si lelean rewe makanya ko tuman na subaleki makan je sa dikanja na sunna na dia na malunra mapayimi tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake maka je bolo duro na magi na maka lunra karena sudah didoakan oleh para malaikat ini riasa barakat jadi si lelean reki Pak beli bola tapi apalagi ko maki aja tasi salah-salah Pak desa pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah pasangnya nah asa gini boy Pak desa ko mak beli bola na Pak desa corona pa ko ki buang beli bola tapi itu turungi ki apalagi ko gara-gara anggota dewa pasti salah ki ai pajain nanya mi itu tim sukses itu 5 palaga tuh biasa Pak pengewang teh Pak Melo mega suarana upasangnya aja tasi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin iya apa-apa aja nih tuh matuk memimpi makotom itu iya makanya atas ya ama kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki masampaya ti lodongangi angkat tu makan jalan da yunrui min lodong iya kotolo masyarakat buru dan siara yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat cuma dia min rule di betu apa iya tu nabi tak tate 10 si di pinaloki buru kon di Jumai melo pisubu na rewa iya maraji-raji nasaba ang kami matori waya biasa baca maka dah setiap malam Jumat ruhnya orang-orang beriman itu orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya iparewa metu ya tuh makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat. Iya, cuma dia ini rule mau kenapa nih tak tambah metode apa ya Pak? Iya nang kata lo masyarakat kubur kawan di Jumat tate 10 si dicadi dinna tak tambah metode apa? Napa maka dati nelalang makoma tu komate. Iya. Yo pudi lo masyarakat kubur marombongan mi. Napa lo makdo napa maputo? Nah seperti jili. Napa maki buat status semoga dilapangkan. Agak lapang. Ada mulau dong. Iya. Itu kuncinya. Makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya, tapi sebenarnya mestinya datang. Namo cica misi minggu kuda itu leci cesi ulang.
Iya, dia itu napa ada pak nasabaya tu tau mateo mak kita. Tanyami pak kita mata lahir na pake, pak kita ruhna. Makanya maka dia itu nabi tak parengkalingan atau mateo itu tembus. Makanya tu kata loki buru tu mak beresalam, assalamu alayka ya ahlal kubur. Mappe bali manang iya tu, namo tu madodo misadai. Karena memang pendengarannya lebih tajam. Yang itu ampai naten nabi tak ipauja atau matewe. Kong kata mate nasabak nang kalinga tu. Nama tarang yang parengkalingan maka nabi tapata pulo jongkana ajena nasalay na pataw palamungang itu palamungang nang kalinga mo ba tu tau matewe. Nang kalinga onrotaran na parengkalingan na itu. Makanya Nabi takut tami kiburu itu mabir salah assalamu alayka ya ahlal kubur. Ne ko makwami rododo na sadana Nabi tanadena nang kalinga to mate ko rasul na kiburu pak malok yana tu nakada Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah maka Nabi tahe Umar lebih matarangi parengkalingan na to mate wena to tu. Iya makanya aja tak keto manu ko itu ketolo kiburu lagai sandala mapacimo gaji di kiburu to ko mayit. Pacimo to jadi aja atas sandala ya miko mega dori ya sandala ki kemudian yang kedua ya kong kasari tu oko tu pasat dapurangi aja tau dui ya ko malak dai malampe tetap pak bawan ni pak makai nabi ta manci pasidak ka tu yo puidi makadaki de nawa diudu di mucuke sitonganna dilarang dicabut karena siapa tahu nonrui bere-bere nonrui agama cinong itu menjadi sedekah. Tapi ya kong kata tanam maliwang ngurak nano tembus si buku-buku natau matewe itu harus ditebang supaya itu bihurmatil janazah aja nasolangi kuruki buru maki itu sitongan kemudian ya roki buru pak aja nata bangungi aja nata sembeng aja nata tehele tapakan jaki bawan ni ya ropak dan rina cedek wirina macamnya aja nak dutut tanana apa ia tu koi bangun ki buru ena larang ya gamata angka balalo hade sok baca makada siagi-siagi na tambayang si koto tu na toton reng la potomate kang kesukiama itu yang menyiksa aja na tatehil aja na tasemeng cukup biasa-biasa ya ko meki pakanjaki bolana o ko masigi ta sumbangan angka tu bolana ko suruh monri ina tu nakada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi okolino lai bangungan istano ku suruh monri na pong Allah ta'ala makanya kong kata ko kamput taraji masumba na mode na sampaja tetang kabolana ku suruh puratonya janji angka bolana ya namode na sampaja maka dia nang kenalo mas sampaja tapi masumba cocok ni angka bolana ku suruh ga demi na tama kami nabi teh bangun istana berarti ya kibura bolo ke surga tapi aja tu taja ngeli tetama apa ia tu sampajange goncina surga makanya asumbangi tak sampaja tapi engkau tu tahu raji mas sampaja dia nak kena sumbang yang tu tahu tama dia kena onrui betul pak lega bolana itu kan begitu artinya dua akimi sholat wa atuz zakah petatungan sampajange keluarkan sedekahnya. Makanya itu sakae pasidakai pokok. Baru-baru ka papa ni teko pak desa di. Iya. Makanya tengerangi sakata annar ratuna 50 tallu kilo gabah nah karena itu sakka 5% bersih tapasui comok na tapasui sarwa pokoknya semua aracun nagana ko may tapasu manang ya ko soro 5 pi anna pikulu si tengah. Jadi 653 kg gabah nak kena itu sakka 5%. Tak kaya kodui tak kali ni. Anna ratuna 50 tallu kilo gabah lai timbang bersin na yaro bersih masumana ni nadapi anna ratuna kilo. Berarti tapasui 5%. Jadi yana ro sakka aja tapatame masigi ko sakka untuk orang miskin. Karena anak aku masih sekolah kujupanda kasih dia mampu talengi ya rona pakai masih sekolah atau angkat atau kasih asi terbantu itu supaya selamat. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini paling pokok nasabak modal tak iya tu Allah langang pak okolino on roma pasipulumi pun Roma pasipulu ia kongka kalabiha talolongan ngokolino baraka miasanna tanya apa pahala apa ia pahala ko pesuri monri
Oko pila laku buruk tena penita pahalana. Tapi itu lelaku buruk alena almarhum almarhumah itu tembus pakitan na lokolino, tapi tulinata aja tu ikiringa pahala, tulinata aja tu ya sumbangan. Pada kong katau melolo Jupan melolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijo kana de nang duina melo irewa de to na cocok makole bak tu tomate ko lelaku buruk melo rewa lokolino de na cocok nite amala na de pabajak ganda, maka dia akan menunggu kiriman pahala. Iya. Ya aja tasis seito ngotot tak lalaku buruk nasabah angka tu 5 tajam. Usahakan setiap sedekah angka tapatujuyan. Itu kuncinya. Pada yang mahade reki makoe angka andre tapalena berupa kue atau apa tania kangi pahalana loko tomatot tak. Almarhum almarhumah. Tania kangi nalolongan itu pahala sedekah makanan. Dina paja itu pahala sedekah makanan ko masampajang itu tu dilolongan tu barakah. Ina tu ampai tu mata tadiolo maka dan nama wai putih mumpalina kang kita mumu tu mak berakat tu karena 40 hari na tu ampai kiasak baca doa idi pui mak koloki mak baca andre ki aja lalu na deta andre kecuali mak puasa pangkat tu mak baca de andre kupure mak baca padahal belum tentu terima donna ya ridi mak pak baca pakanja kitu pahatta aja na sembara mak baca lai podangi mak kadayano sana tau mateku supaya na khusus kangi. Maka aja tak ada ni kesana otomatis nasi jamanang empat diului mangi tepui aja na yaitu kau baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu ya kau baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku kau baca doa salama tapas salama ka ngak bija-bijaku nan nia keturunanku po aja tak ada bami bija-bijaku nah sebab batu batu apa tak didoakan anak cicit ke bawah. Jadi akadaki anak-anak dan keturunanku. Ya kulayasei kedua orang tua dan para leluhurku. Nalamanan ni layase. Makiro. Tabahan ya. Maka lamaje nang kanri palena ya kodeni tarima doa na pu imang baraka na anrebi tarima. Pak patapulo sonana pacapu kuatan ya kumasampajang itu lilolongan kirima pahala. Makitu ampai ipandre. Makanya kong kay mapura mabaca na din andre gati do cilina itu kada iya na din tarima doon na pa yan ang pangewat pak pura mapangewat kataw niya si salah tertolak doanya itu aya ka mamelo mabaca na tat de songko na tanay bayne na kada ke songko kuna sakin rimuntaro la tala mapangewat si babayne na napalo mabaca na morate de to ni tarima. Makanya angka yaseng makanan ya kode ini terima padongan na barakat na andrebe dari makanan yang jadi sedekah yang katoti yaseng ampalo biasa lengi puima ipar yang palo kamagai ya ro andrebe ya ro ampalo ematu wadingi pakai yaseng khairul mal ar-rijalun salih si kanjak-kanjak na waramparang untuk orang yang soleh nah sebab dia mungkin na pakai untuk haram pasti na pakai untuk kebaikan makanya imangnya biasa sedekah makitu makanya ini yang harus kita pahami ulama kita dulu itu pintar sekali pak napa si puluh mana itu supaya dia gagal lepak makitu iya saya kira ini yang penting saya sampaikan usahakan bapak ibu sekalian tepakan jaket sama makata sampajat terjaga iwi apa dia itu gagal pak kota dia sampajat dia itu gagal dimewaiki apa dia itu gagal ya saya sampajangan betul kan bantu pakai ni wandingi bantu sampajangi pak makanya mah podak balak kaya mak kalau mak dompengnya apa masam pajaloro kedua petuju ko cicak dia gaya sangnya dia tu lek jamai dia gaya pokok nam dia mulai tetong itu dah kok itu yang lain itu bisa diganti tapi kalau ini sholat tidak bisa makanya tak pakai jaki aja tercapak ya pakai siwil saya kira ini yang penting saya wasiatkan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil nasihat yang paling pokok sebenarnya ya ko dega ga tule mal pamulai cara maku pamulana letu capak na dega ga tule mala ci di bawah pasangi tajagai wi atita usahakan itu di malappa atita komeki mancejisa suruga ya mero tahu malappa itu atina tahu isa suruga iya aja tu maboro aja iya si selemu tu aja la yolo itu mau tu pasang itu kuncinya saya kira ini yang penting saya wasiatkan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.